米多伦多罗米阿米阿，祈祷每一天。米法利兹古放在来阿林乌都发露这一大，圣灵改变我们的内心。萨利嘎嘎马布隆平安，马拉兹在吉达阿米拉亚都苏阿的努嘎瓦斯，姐妹弟兄平安，我们一同领受上帝的话。以加拉蒂亚萨卡利玛阿兹方杜萨布罗杜萨当阿萨杜萨布罗杜鲁阿杜西尔苏阿萨尼高里拉。o haji no nipikiril no fang zalay ahlingu i o ulah o libahak o rihalay o kulait o siniala o ngaayay o sualinay afalujur o lamsayay o pakaamatay tutireng umatini ay a lemak i awa ay ko mi lalangay a rigets saan 加拉太书第5章22到23节说，至于圣灵所结的果子，就是博爱、喜乐、和平、忍耐、仁慈、良善、忠信、温柔、节制。这些事是没有任何法律会加以禁止的。萨利嘎嘎奥，乌米拉朗爱古里格斯伊蒂达南阿米勒马多达第一海，尼嘎。在爱卡菲路阿米法利斯都发露这一大，你告里啦，马达亚尔古放在来阿林乌伊拉鲁马一大，萨卡马巴里苏马古发露这一大，阿米巴达拉卡都卡拉克兰努卡瓦斯阿比南安。法律只是阻止我们犯罪，却无法改变我们的内心。但圣灵在我们里面动工，感动我们。活出主所喜悦的样式。米多伦吉达，我们同心祷告。大邦奥米阿赖卡古伊迪索南，乌主任伊苏古放在来阿林乌马路萨巴拉马阿古，阿米法利斯都pinangan no mako阿伊拉古阿耶阿歪歪。主啊，我感谢你，你差遣圣灵成为我的帮助，改变我的品性。使我有良善的言行。Pakani i tatamaan angangan no tapang ji Yes Kristo a mitolon. Amen. Nanay mapalamat no kawas kiso. 愿上帝祝福你，平安。